Tiprasar ongna Chinese dalal, Chinese aunties, Chinese party hinui nangye kok sanai soiko talpatra ni mungoi buagra taisa hanyo hai affair khaika miya thangnai 11 March 2025 soiko talpatra sao obot tai sana nangya bo ongkha kaisa phaltu borok nangya borok bo Tripura independent hini kaisa YouTube channel haika YouTube account khuloi taiban Facebook channel bo he tongo oboni bisingti bo o channel ni bisingti bo Tiprasar ongna belai no kok hamya tai norto nungoni mano Chinese auntie Chinese party Chinese auntie Chinese ni dalal tai tamo nangya kok rok sao tai bo thangnayo Dr. Manik Saha ni mungoi bo kwbangma nuktrakuk sitra sajak haini bagui thangnai bisio bini mungoi kaisa affair bo khaijakha o affair khaijakmani bai buagra bo thayako miyo 10 March saiko 10 tarikh buagra bo haini hai taisa bini mungoi belai no kotor khlai taisa affair khaika hingke o soiko talpatra ni case no tini buagra tam sakano o hamke khnaui naidi by being called Chinky or Chinese ka dalal. So I think it hurt our sentiments and I filed the case because I told our people don't react, don't indulge in anything which is illegal. There is a court and we will take it to the court. About what is the against whom it I filed a FIR against an individual. I don't want to comment much about it because the matter is sub judice. Lekin this is regarding calling our people, calling me Chinese party, Chinese dalal, Chinese auntie, referring to our community. It is very sad that today even someone like me who I have to defend my community, my own family's name and my community's name because hingke dolonro tal sauni mangkhana buagra tam saka je soikot talpatra bungoi buagra tam saka no khnaui mangkhana hingke dolok dinini ta kaisa belai khen breaking news ko obono ongkha je Dr. Biswajit hinini je borno thokai nai auto ronai gari nai tam police chaki ronai hini je rangcha sao tongmani bo finally saitung no bo sak baithang ko sika je hi 11 lakh rangcha kha hini nai hingke naidi botam saka bo je rangcha man behe ke rangcha khatai bufro rangcha khara hin tam saka khnaui naidi Not only voice record khana yang buku bana oh hare 10 জন se kaya ko ani birude against so thai media nokjak phaimare minimum 1 lakh boro nokjak nanglai 22 koti plus 10 koti 32 koti rang kharos ke Tiprasar ni bagai ang Tiprasar umpan thani busuk rang na khana ba Tiprasar thani langna rangna mane totally 11 lakh phan kaya na একদম ফুল লাইব রাংনা খানা কংনি কক রাংনা খানা খাতা 10-11 লাখ से kaya ko 3 lakh 10,000 से मात्र इनके ना कुली मुंडा ने और 30,000 ऑनलाइन ते 10,000 कैश हो आमसनो से ब्रोक 4 लाख रुपए नहीं सका इनका नेंग 32 कोटी रांग sebagai Tiprasar में bagai 32 কোটি রাং যদি না বইনরা নানা মিনিমাম 1 লক্ষ বরক ফাই আনি বিরুদ্ধে কক সাপাইনা নাঙ্গো মিডিয়া ও তে 1 লক্ষ বরক এফআইআর খাই না আরে আং 15 লক্ষ বরক না হারে সামুতাং তো 1 লক্ষ বরক তো বিরুদ্ধ খাইনা নাংলে আবো কোন খা কিছু ইয়া ফাসক বাই hingke dolok khnaui makhna de Dr. Biswajit hinini je sak baithang ko sitong no tam saka hingke dolok tinin bagai asun anglai sinai channel ka talong like share te subscribe phain ta pogdi